Kračunski vašar, kotriž u Keresturskej školi organizuje každý rok pred zakončenjem peršoho polročja, toho roku pre epidemiju koronavirusu otrimani na školskim dvore. Školjare nižših klasov osnovnej školi vyložili svoje ručni roboti, a na vašare mohli prisustvovať i rodiči. Vašar, ale u uslovijoh pandemiji počitovali sme míry, školjare od 1. po 4. klasu i tak chodza poriadne do školy, takže sme vecka tu u skladze s preporukami organizovali. Školjare vyložili toto, co pravili na hodzinoh so svojimi učiteľkami, da vidíme, da kus da pokupíme i penježi idu do humanitárnych fondov za našich školjarov, jak so to už tradicionálno. Dneška bol novoročný vašar. Páčilo mi, že bo sve pre tú epidémiu so koronavírusom sve nošlo trimalo i zatrimali sme daco také fine. Провели sme такі, як да ядловчики, і кебані, і таке, як гвізді, таке. Можеш купити красні дарунки, вінчованки і možeš podarovať za co. Školjare viših klasoh tiž praveli rižni prikraski, ktorý vyloža na sobotu na Keresturskim pijacu, a za robok tiž pojde do humanitarnog fondu za potrebi školjaroh tej školi.